Soyakio. Oui, Soyakima, Soyakam, Sulale, Soyakima. Why now are you? Why now are you? Oui, Soyakima, Soyakam, Sulale, Soyakima. Alléluia. Et à qui sera un fleur Jésus non et à qui sera un fleur. Sera un fleur mais qui tient mangremo ni zuenga e boetin moi e barinio. Maman mala nyonya miengle mo Jésus de maeno. Nyo amuri que des fois Jésus de maeno. Nya e minya mien kulola mo e kuledan. Ils sont à qui entendre yakata et tivi moi e barinio. Non ma e balenga e bae o yongbe. Senga ma etike ya ngulensu. Iwaka ngasra nyoni sambe ya de ito maeno. Inyamie o e afien o so aye tini afa beti nyeri o kunwa no kwemi nko no enyamie kan bo be yare ito mai no nyamie son o le
ils sont tima éthique ya on sunglemo nama e kunda nyamie songa tie wala di etinzwe mbo mai bari ma e ya on kunda Jésus de mai no e kai ba ke ben kwati ya ngwari bio senga nyamie ma yenkinde itie ma e bari nglemonio mama male oyo nyamie de Jésus de mai no ande blay oti ingome ande ti jesra iken ba bluni no ye calendrier sou bien oti e baba mu beken fait des pères bako ande pa boe de wa fin et quoi de dimanche kusuma oti une journée nationale sinon be de depuis mars non c'est un wari subolele ande ya nyamien plisuka et journée nationale nyon donc c'est classé blanc oti nyon et quoi de dimanche on y e baba mu beken ya e dinderi nyon donc ma etraya wole ma ikulanga e wa fama e otransu afisa e sunzuna e baliso senga sa e sunzuna no mawa e sa esi oni esangben na mo oyeso makan vlen oyo nyamie die Jésus do mayeno e kenga yandra abla oni mo kwe imansonu iwa bangwa fa nyamie mlansu oti ba ngule de fwe sange bangbo ni strantete mu ye besanu ogwe ici ini assez alléluia yen nkene ande blentinyon bangamwe ofanya mien densu otingole de fwe sangenga boe oni stratetemu yebe sanu ogwe ici inyase yangremu oti esi meken ometi ekwa de dimanche ma oti ekwa de dimanche national ebo eti imamu ewan ebe bonne fête des pères ande moti février oti juin ikemba bluni no ekwa de dimanche wan o esimu be bonne fête be mo beni e nyamansu blo fo me nyamansu enu oto amu e am bonne fête o manya mi bobo isurale oni amu trangle mo oyona ma amu klunjo na mu mame pa na ma ken vie amu guase sana vie kanike sa osi o kariwo blebo oge fi blebo idi ankusmo otu guai okusma suembo ma idi otu gua manya mi oyo sana ma amamu be ken ansa be fama mu Jésus do maeno e ajaso ma ejaso yo e akanga ndenga David yo okanyo gwe able so onikun ima bruni sien iwa mimie anangama mama wo sadandanga ayo benti osanu asubo ayo wokun gbake wori eye nkan nken inde nkle sramu minyamie nkusu mbo sanglo mama wo mvle fwe be afien Israel nyamie wobo atima ke klostran sai mbo gru mama wo alléluia ngremu ebali e mama e nyamie i mama le ometi e afa e kantiki kikli Lonye me bai ko mula vie male ngolo kloba nyene si malo baweli jajalo ni kwanle ni Jésus mi kloka me kotralo alléluia
nyamie dia ma bonde e nyamie so mo kan vule otirie yo e ka so kumba na ko e mo e ma ya secrétaire général o fa blen o fa ki nyamie isano. Ici, Anagama, siècle, siècle fouet, et au mot, et au cla, et mi Jésus qui s'y domaine. Amen. Abakla, il est que, année chélien, au Timumi, afi, et mon aboli que siè, année au Tien. Augusuma, what is si clinon, iti et au bonne fête, papa. Jésus domaine. Amen. Chaque pli, j'ai autoye. Vous voulez bien nous que nous devons bien mais otimatete otisurale. Ils sont bas, on m'a mis bali, on voulait me bali. Et petit genou et bali. Quoi dire? A fait un son tio. Et un ban ya maman tio. Et un ban baba. Ça a ebemu ya inglo. Et sorti faut avoir une fatigue. Il clang à meilleur. Moyo owawe sang idumainu afisa numanu e kwayan ke fi makan vele mama la nyori Jésus de manu ya Israël. Amen. Alléluia yo sang honnête nous non yerike c'est comme nya mi sura le o ka ki o kontrongle mo yo sa kwa to baba vie no na e bonne fête de pain o ti pa yue. Quand nous le papa n'est pas nous les y bonne fête les yo mama malenyo yo nyamie dia e nyamie ne kula le nyamie so na ngwe ye dio o ba nyamie so no san ngwe ke ye di nyamie so no ma kan vle o yo nyamie dia que le mot Jésus de maintenant yo ma egwa ma e yo blenga no e ala e nyamie e yasen. Ela emi nyamie yase. Dieu ablesien onisien ima ablaunse ke na nyamie yase. Wa toma mi srele wa yime iblo. Iya kunye ti oniani mi dika. Alléluia. Ke e ala nyamie yase ke vie nyamie yase na on président de l'école de dimanche gala golenga we noy o akan o créer ils sont harmonie sous ala emi nyamie ase nyamie nyoli sa dandan ongwan nu o awlo lobo ma fi tengele ma ban o ti mo aye nyamie famani wo na srangwa nya ni so fanga ni o kraja ori obari o so ori oja ori no bari nyamie ni o mani wo fanga mone su na la nyamie ase sa so ma pa lo fa kai mai ne su na la nyamie ase nyamie ri sa dandan engwan nu ase na ti nyamie dia mone su na la nyamie ase. Anangama no was. Obale bobanga awai otimwae. Se nyamie iwo su uriso anga no fast na monde atra be no yue nyamie ni okule nso mo ne so na la nyamie ase. Ala emi nyamie ase ko ale ase vleiti. Otina uleke nko kwonu sengani songba e la e tinge e ko eguma andamoleke e abaye mama nyamie nadi kangba be so kula vie meso be kula be ma senga nyamie anvwesi de no wa bangle mo isoti mone suna la nyamie ase isangba ovlenga sunti mone suna la nyamie ase anangama elo wasi afimoti nyamie wole kula ne woni mama le fata ani kangbre fata ani igile fata isonte yiwaye isonte lawasi makangre lori lori asila lori shosukuna yo ngama ekane emi nyamie nwa so no adig mama le nyamie die Jésus do maino alléluia kan fa ken ikrane école de dimanche soukmen o aba ici no aba nkanga ndeka o gwe abraso
on y moque, il m'a sans ni malin. Il va là, des sommes, et tilibetiti. Et Simon bekambe crédier. Et Soufiama, et Mamou, beon. Et quand Klebenga, beba, besinon, et kun. Que oyona, basi satiye, ofata ke, be mama anangama. Ye, que oyona, basi ke, okla, na, bati, abonu angoyoli, benti. Alléluia. Ils sont tièmement, et que mes larmes, bebouli à condan, quoi qu'on, bekbeli, et quoi de dimanche. Voilà que, et ma somme, gama etili, et quand éclébé, on me dit, et a frère, et président, quand obla. Ma, et soyez bon, on est indépolé. Merci. Merci, bien-aimé. Révérend Toto Kofi Emile, intendant de la paroisse de Pobo 2, chers membres du conseil paroissial et du bureau exécutif présents dans cette salle, chers parents d'enfants de l'école dimanche, chers fidèles de notre communauté, en ce matin, je voudrais, avec moi, les moniteurs et tous les enfants de l'école dimanche, vous saluer dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Permettez-moi, avant de dire autre chose, de dire merci à notre révérend, le révérend Kra Nguessan Daniel, surintendant du district de Pobo 2, pour tout son apport, pour tout le bien qu'il fait à l'école dimanche. Grâce à lui, grâce à son équipe, je vais parler de ses collaborateurs directs, les membres du conseil paroissial et du bureau exécutif. L'école dimanche fonctionne bien. Je voudrais qu'on lui dise merci. Soyez-en remerciés, chers révérends, depuis votre position. Chers parents, je ne vous oublie pas. Merci beaucoup pour le soutien, pour la confiance que vous accordez aux moniteurs qui encadrent vos enfants. Que Dieu vous bénisse. La journée de l'école dimanche est le lieu idéal pour vous ouvrir les portes de l'école dimanche, pour vous présenter l'école dimanche, pour parler de l'école dimanche, son fonctionnement, ses acquis, sa motivation. Et bien sûr, pour vous interpeller, chers parents, et toute l'Église sur un thème. Et cette année, le thème que nous soumettons à votre réflexion est ainsi libellé. Restaurer la gloire de Dieu en faisant de nos enfants des disciples de Jésus-Christ. Restaurer la gloire de Dieu en faisant de nos enfants des disciples de Jésus-Christ. Oui, les enfants sont appelés à être disciples. Et l'école du dimanche a un rôle crucial dans leur éducation spirituelle, les guidant vers le Christ. Et cela peut se faire, chers parents, avec vous. C'est avec vous que nous pouvons amener les enfants à connaître Christ. Votre collaboration est attendue. Votre regard sur tout ce qui se fait, tous les enseignements qui sont donnés à vos enfants à l'école dimanche est attendu. Si vous savez, Père, mais voici ce que nous enseignons à vos enfants, vous êtes à même de prendre le relais à la maison pour les aider. Tenez-vous bien, toute une semaine, il y a 168 heures. Les moniteurs de l'école dimanche ont seulement 2 heures de temps avec vos enfants. Et les 166 heures qui restent. Les enfants sont avec qui? On dira à l'école, à la maison, avec les amis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, comme le dit l'autre, le monde est sans pitié. Si les enfants ne sont pas à l'école dimanche, ils ne sont pas avec vous, ils sont ailleurs. Le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de fleurs qui détournent nos enfants de la voie de Dieu. Vous entendez parler de la drogue, Kadhafi, tontine sexuelle, l'amour
pour l'argent. Il veut tellement avoir vite l'argent qu'il s'adonne à beaucoup de jeux. Et c'est très dangereux. Ça détourne nos enfants. C'est pour cela, Père, mais nous vous appelons à collaborer avec l'école du dimanche. Pour ces enfants qui rentrent à l'école du dimanche dès l'âge de 3 ans, il y a un programme qui est bien ficelé pour eux, pour les aider. 3 ans, 4 ans, ils ne vont pas seulement chanter, danser à l'école du dimanche. Non. Il y a un programme bien précis pour les aider. Ils apprennent beaucoup de choses. Mais si vous savez, vous pouvez continuer le travail à la maison pour que nos enfants reviennent à Christ. Et c'est ce que l'école du dimanche veut vous demander. Chers parents, collaborons ensemble. Aujourd'hui, à l'école du dimanche, nous avons 8 classes. Nous avons 320 enfants. Nous avons une trentaine de moniteurs pour encadrer ces enfants. Et ce travail se fera avec vous. Parce que faire des enfants, des disciples de Jésus-Christ, doit être une priorité pour toute l'Église, tous les parents. Oui, en le faisant, on contribue à ce que l'Église grandisse en nombre et en qualité. Faire des enfants, des disciples de Jésus-Christ, c'est aussi leur montrer la voie, leur montrer le service et aiguiser en eux la motivation, la volonté de rejoindre dans un futur proche le groupe que nous avons ici, Adonai, Courage Zachaziel, Flambeau Lumière, même école dimanche, OPH, affermissement. Ce sont ces enfants-là qui demain seront appelés à devenir des moniteurs, à pouvoir encadrer ceux-ci. Chers parents, c'est avec vous que nous pouvons arriver à le faire. Notre grande joie, nous en tant que moniteurs, sera de voir nos enfants rentrer dans ces groupes d'activités pour servir le Seigneur, et on sera encore très heureux de les voir emprunter le chemin de Libassi, parce qu'ils sont appelés pour donner la bonne nouvelle à tout le peuple, pour gagner des âmes. Ça, c'est avec vous, et nous serons très contents lorsqu'on sera à ce stade. Ma prière est que Dieu écoute nos prières et que Dieu les exauce, afin que nos enfants soient des disciples, pour que la gloire de Dieu soit restaurée. Avant de finir, bonne fête à tous les papas et que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Mon débole en grand clou. Gumanga be dia mama fien. Mon débole ma kan vlen. Oh yo nya mi Yo. On sait que aucun niveau fois nous sort 5 études. Et à ce naboke, il y a quoi de dimanche, on la sienne niemo. Ma et soin bebo. Otina ole ke beba e quoi de dimanche 5 c'est aulolo. Et bobo et ania baso médica. Et faya qui quoi de dimanche gomisanu abono sambetoye. Donc kay wa loloma e buba me akunda ma enia besu ye yo ngo fin kan lele. Ma kan vlen o yo nya mi dia Jésus do maenu. Sien blen wajuke eyi enyamia ye etogwe e mama nyamie somo ole kulale nyamie somo ole timi nana David se le kem nkusu nkan sesebo ati inde mflanu titi ye mama wo afi woni mama le ofata sro nyamie blen o amsano. Yase na kwabye mami sanu ao minyamye wase na kwabye mami sanu Jésus yase na kwabye mami sanu ao minyamye wase na kwabye mami sanu Evle meti kungu ya nye meti kungu ya si ya Evle meti kungu ya nye meti kungu ya si ya Ya son bang 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 ya son ke ye ma un ya sa Ele ya son bang 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 ya son ke ye ma un ya sa Aminyamye ani mama le fata oye ma meme Moisi nyamye ani mama le fata oye ma meme Esi nyamye ani mama le fata oye ma meme
nyamie ani mama lempata o ma meme. Ini asanglo ile fluano. Uwafanga mbefa mama nyamie unglola o beseke. Ini asanglo ile fluano. Wafanga mbefa mama nyamie unglola o beseke. Oti prio, oti prio. Oti prio. Esi nyamie lie oti prio. Ole, ole la la. Olale. Nyasanglo ile fluano. Wafanga befa mama nyamie unglola o beseke. Nyasanglo ile fluano. Wafanga befa mama nyamie unglola o beseke. Oti prio, oti prio. Oti prio. Yesi nyamie lie oti prio. Aole, aole la la. Olale. Nyasanglo ile fluano. Wafanga befa mama nyamie unglola o beseke. Ini asanglo ile fluano. Wafanga befa mama nyamie unglola o beseke. Oti prio, oti prio. Oti prio. Esi nyamie lie oti prio. Ole, ole la la. Olale. Nyasanglo ile fluano. Wafanga befa mama nyamie unglola o beseke. Nyasanglo ile fluano. Wafanga befa mama nyamie unglola o beseke. Oti prio, oti prio. Oti prio. Esi nyamie lie oti prio. Ole, ole la la. Olale. Odelimio, Jésus delimio. Odelimio, Jésus delimio manyangwa. Jésus delimio manyangwa. Odelimio, Jésus delimio famille Jésus aika messe. Jésus delimio manyangwa. Jésus delimio manyangwa. La mwe ure si da janu lele. La mwe ure si da mbelele. Jésus adelimio amami kwa o manyangwa. Jésus delimio manyangwa. La mwe ure si da mbelele. La mwe ure si li komielele. Jésus adelimio amami kwa o manyangwa. Jésus delimio manyangwa. Jésus delimio. Delimio, Jésus delimio manyangwa. Jésus delimio manyangwa. Jésus delimio manyangwa. La mwe ure nduli kwa melele. La mwe ure mboli tekrenele. La mwe ure mbonde melele. Jésus adelimio amami kwa o manyangwa. Jésus delimio manyangwa. La mwe ure noni zamelele. La mwe ure kanisa undelele. La mwe mio yanyami kwa o manyangwa. Jésus delimio manyangwa. Esi nyamie watike. Moisi nyamie watike. Ilano simake. Esi nyamie nyamangwa. Sienye mawinge. Alulwa nyamie nyodelimio. Esi nyamie watike. Moisi nyamie watike o. Timote nyamie watike. Lano simake. Esi nyamie nyamangwa. Sienye mawinge. Alulwa nyamie nyodelimio. Esi
Etidela iyanwa. Etidela iyanwa. Etidela iyanwa. Etidela iyanwa. Etidela iyanwa. Alulu ewa ya ilimyo. Benegbe. Manu makase na olianfo. Alulu ewa ya ilimyo. Benegbe. Manu makase na olianfo. Alulu ewa ya ilimyo. Benegbe amamwe maya oyo. Manu makase na olianfuke. Alulu ewa ya ilimyo. Benegbe. Manu makase na olianfo. Semijana jeso de finyamia o. Benegbe. Manu makase na olianfo. Alulu ewa ya ilimyo. Benegbe. Manu makase na olianfo. Semuliba o ya manimio. Benegbe amamwe maya oyo. Manu makase na olianfo. Alulu ewa ya ilimyo. Benegbe. Manu makase na olianfo. Alulu ewa ya ilimyo. Benegbe. Manu makase na olianfo. Alulu ewa ya ilimyo. Benegbe. Manu makase na olianfo. Thank you, Alulu Manu makase na olianfo. Alulu ewa ya ilimyo. Benegbe. Manu makase na olianfo. Sami wokwano baba fiwa o. Benegbe amagbe baya o. Manu makase na olianfo. Alulu ewa ya ilimyo. Benegbe. Manu makase na olianfo. Jésus delimio, kenjuli kakra, meme dumae. Jésus delimio, kenjuli kakra, meme dumanyo. Jésus delimio, kenjuli kakra, meme dumae. Jésus delimio, kenjuli kakra, meme dumanyo. Jésus delimio, kenjuli kakra, meme dumanyo. Yame wale delimio, kenjuli kakra, meme dumanyo. Jésus delimio, kenjuli kakra, meme dumanyo. Jésus delimio, kenjuli kakra, meme dumanyo. Otiengo wao, Jésus, otiengo wao. Otiengo wao, Jésus, otiengo wao. Otiengo wao. Jésus, otiengo wao. Otiengo wao. Jésus, otiengo wao. Iwa otiengo wao. Jésus, otiengo wao. 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 Opranike prayo. Jésus, opranike prayo. Opranike prayo. Yewa opranike prayo. Opranike prayo. Jésus, opranike prayo. Opranike prayo. Jésus, opranike prayo. Iwa opranike prayo. Jésus, opranike prayo. Opranike prayo. Jésus, opranike prayo. Ah, Jésus. Opranike prayo. Opranike prayo. Jésus, opranike prayo. Jésus delimio, kenjuli kakra, meme dumae. Jésus delimio, kenjuli kakra, meme
Jésus délimio, kanjuli kapra, meme dumae. Jésus délimio, kanjuli kapra, meme dumanio. Jésus délimio, kanjuli kapra, meme dumanio. Jésus délimio, kanjuli kapra, meme dumae. Jésus délimio, kanjuli kapra, meme dumae. Jésus est en clarité crayo, en clarité crayo. Jésus est en clarité crayo, en clarité crayo. Jésus est en clarité crayo. Kaza la bien o nana nyamie bien, en clarité crayo, en clarité crayo. Jésus est en clarité crayo, en clarité crayo. Jésus est en clarité crayo. Jésus est en clarité crayo. Jésus est en clarité crayo. Alléluia, Jésus clarité yo. Ma bonde nyamie dike. Et c'est quoi clarité yo. Jésus clarité yo. Alléluia. Yo ken fa ken ni bobole no ande blen oti akpaswanyo. Et baba mo oti beken. Donc et a qui blen besano. Et baba pasteur Toto Emine. O a fa micro, o kan de kan, ko vie kan. Et baba me an ba to gwe. Ngale ni oti sura le nderi anyo. E nsrema nyamie e baba mo e ba ara e sungle ndengele monyo. Isanti e afre baba rie pasteur Toto Emine. Na wle Kanye, asike baba ne tian. Ma bonde sori papa no. No. Alléluia. Ma siembe sie. Bon, yele esi nyamie kli. Et de manière quand vous voulez glorifier la science, Jésus-Christ de Maïno. Baba, on est mamimou. Nyamien vle. Blenga wenu. Unfa ujole. Et s'il y a nyamien sran baba sur un Daniel, il faut en nous. Nous amulike. Anda tiens. Kay mami fikane sa. Oti siamu. Ngabe o meu mano beken. Yese nyamie klini suna eti isonzon fwen. On fada ke ebo nyamie fa sura lende ura enoi e fa bleka nama ewe baba belike etuchwa. Isonti eyo e baba sune na kra Daniel imoni chen. Manyamie o mengo nyama tende. Eyo e baba asonu kpengbemu be klok belike e be moni chen. Ma mien rabe suma be akunda titi na be soin ebo juma edila nsa titi. Eyo siambe klok abeti nyamie mamu babe nyamie swanu angle moi e amulike e amoni chen nyamie ramusu o mamu gwanya matende na juma ngo fawra musanui ankran dilele ojuya via Jésus de Maïno. E baba nga moe beti sie baba kula bama yeno asamian anze bakla nyomble baba ma be wa rolo anze be wa tisi be nga be onyanu ablokilo e be kula be like e ra eno ma be vie Jésus-Christ de Maïno. E yo baba surintendant de région e moniquien yamien oreisu e baba yamien strambe kula nga beti e district menu baba mo nga be we région noa e paroisse menu baba mo baba we région noa e akpaso nga be wasonu noai e be moniquien e ra eno akanya mien o uka be na be dijuma be wa be unity Jésus de Maïno. Et si nga moyen beti bureau exécutif national inu baba moi e be moni kenvie Jésus et de Maïno nyamia rabe suna be kwa be tinga nyamia sonoi be wa be nyunu titi
et baba ngabeti conseil d'administration national baba soin et baba président Iboy et be Monique et Raino et Mabe quand mien mabe ngulele na be silai o enyinu titi na juma mien fa be sanui ogwasu Jésus de maïno et baba secrétaire général national papa Dibi Jean et Elike et Monique et Raino Kenya mien soibo na juma fa isanu et baba président Iulai okwa nyafanga odi o enyinu titi ye isuloloi yele isi kwa isi et baba président national Dr Noël Nguessan et si et Monique et Raino Eme ke juma ngamia fa sanui mon dilele oduya vielie na manyami dumai onyakanvule siani niamu surale ni ole ao ma unjwentra musu makanvule nyamulie nyamiera musu aromenu like klanga muyo moyoye amnati mo aesu amame diamusu amujime diamusu makanvule oye nyamielie Jésus Christ manu amen. Yo ma ebonda ekosuma ebonda mama nyamie ka usra musa nyamie ya de yo na kulosra baba sanga nyamie ya ma evra unkla mama ba ma nyamie nyinyo makamvla yo nyamie dia Jésus de maeno kan fa kan mi anda sere dia e baba mo ba sere be ma yo baba mo ble o wa musa eno Baba ni mamie mu nyam kwakwa amudike emi Jésus Christ maeno ma nyame ra amsu ande oti e nga be fle baba mu e chen e soti ma simone e sirike sa ande ba meula e klotrale be nga blu wali klotrale se be ke bla be gnu afa be nga blu wali klotrale be bla gnu. Ambode mabe. Alléluia. Alléluia. Eyo ema mixma e be kula afi spe flay baba betio pa ese ba uma ba be kula fa baba iti mai ponde mai mamimu na ke équation nous et quand il flay Dieu tout puissant bluffe nous et te y bluffe nous. Quand on a sonné nati me wado nule afwe e baba kra Daniel wa tu gweso ibo wa orenu wa tu be wa orenu c'est une façon qui on voulait qui a bien kantikin be fa ulan ma e bonde fa ma baba na i sorti e wan gweso e ya inglo afi yoti ni ke California. Et Kusuma est ici son frère. Ban qui le frère, il n'y a eu son frère yese. Oyese, on y a sous. Ils sont et a fait Baba Alexis que Oaoukai a vu Ebam il est né au a fait dans. Il né au a fait dans Koso et a failli so. Gewan 7000 fois. Kenya Sadan Gaube. Asien soua juma damo adibe nyamie mokpla anglo ni israela mamu ofanganu ayili ke kura iti mi kura togwe kanvo mimie nyamie tidan Alex. Alléluia. Et à ce sous blé, que mon blé et sous et baba insouin.
Nyamye fangano Jacob Leblé. Sieti mi fue Kenya sadanga yobe Hasiesua Jumata Bansantili. Alléluia. Sieti mi fue Kenya sadanga yobe Hasiesua Jumata Bansantili. Nyamie bokla Anglo Nizrama Amun Ofanganu Aïli Like Kwa Iti mi kwa Tojwe komu mi bien Nyamie titan Nyamie titan Tojwe komu mi bien Quelqu'un nanti, vieux ange problème, à nous mamou, de Dieu à nous. Qu'un vous woka, des sous-panassés, activez pas, façon qui ingania. Sans enfants, on s'unit en abord. Imi oelin soudon. Manyam soyez pour. Alléluia. Amen. Yo yamukla amo Jésus mayenu amon ye bodo soa. Yo amek kwasi. Et afle et baba pasteur Toto. Et baba yemeo ya fien. Afare que et bonne fête papa. Et afle baba Aoussou. Baba Aoussou. Et baba Nyoy, et pasteur Mignoy, baba Kra, on est baba Toto. Et bonne fête papa Lenyoye. Ma yame Ramissou. Et baba Ousoukoussouma. A son nom, Oyomo, Oyokla. On est yame Idjumandile. Photographe. Miami Raissou, Jésus de Maïno. Encore bonjour aux hommes, bonne fête des papas à tous. Je suis vraiment sublime, je suis dans la joie parce que nos papas nous représentent ce matin. On peut se ovationner s'il vous plaît.
On va toujours continuer. Cette fois-ci, sur nos mamans, elles veulent récompenser nos papas. Donc, on va appeler la Fek Massi ici. La Fek Massi, vous venez. Ok, on va poursuivre. Maman avec Massi. Papa, pasteur Toto Emile. Avec Massi veut déjà commencer par nos patriarches. Papa, pasteur, mais on va passer sur notre pasteur. Ok. Également aussi au pasteur Kra Daniel, vous restez, on va vous remettre le. On va poursuivre encore avec d'autres papas. On va appeler ici Papa Kwame Antoine. Papa Kwame Antoine, s'il est là. Ensuite, Papa Kwadio Martial. Papa Kwadio Martial, s'il est présent. Papa Blaise-Jean. Papa Yao Guillaume. Papa Yao Guillaume, le président de la GEPSEMA. Papa Kwaku Kwasi Bernard. Papa Kwaku Kwasi Bernard, il est présent. L'évangéliste Julien. Papa évangéliste Julien. De façon particulière, il y a une maman qui veut faire des dons à nos deux pasteurs. Maman Nyangia, si elle est là. Maman Nyangia. Maman Nyangia. On peut vationner pour Maman Nyangia, s'il vous plaît. Pasteur Toto, on va vous déroger encore, demander de venir. Maman Nyangia veut faire des dons pour nos deux pasteurs. Allez-y, Maman Nyangia. On continue de vationner, hein, parce que c'est émouvant, c'est intéressant pour nous. Parce que... Allez-y. Ok, allez-y, prenez des photos après. Ok, vraiment merci encore à tous. Rendez-vous au deuxième culte pour la poursuite de la cérémonie. On vous remercie. Yo, baba mbemo, mami me kusma be kula. Nga mo doni blen kula susia meria o nie meria o. Na wala be ba mani besati ngbe. Mama male o nyamieria manyamie surale. O wutu amusu doni blen kula no Jésus do maeno. Tina wala ka andan zentoli. Transforma ba kula baba ma. Senga minga mo ni zwe so ngba. Amionyo yo bari. Bandel ti o wa wulule kri sa o ya fiwa. Asonu ngowa iwama agasona ma esiwo. Ande oti owa bale krikri gasona ma esiwo. Nze kusuma bekali nyamiende atiri okwanda mba na mfami ngwa mfama nyamie sa wa yue gasona ma esiwo. Yo amugwase se asonu yue aso amunu wafa ofle ekun. Blenga wajuke ele mokwe no ndolon bebo bekre omenti e afle eni bien lié toto Samuel oblana wa bondolo. Alléluia. C'est niamu nyamuni kengle me famille sans Jésus-Christ du maïno. Et nyo e ba me monique e unke ba me wa be unglan pa ma e bonde ma be ku Jésus-Christ du maïno. Alléluia.
ma efa akunda eblawale mo tueno jasin bebe oye ngoti sa vraiment ole mama afet masik pengben ngama kankle mom me croire que be anyanga efle kan national ole iso anya iblen oso aviegu man se ko amontan yole ke be bobo anglo ngo bale mo ti jouer il est bluni ngwa ofa grand jouer kumba il est ablani mo tue be yam sokrolo yam sokro ke be son koleni balen sika itanile oske ngakotra anyambo oti korokun blue iso korokun blue ya katani oti anyambo tranle senge olotokpa olike dire onume so sikalien mo emomu be bomandre be cheche be una ke blenju pobu de fwembe son kanso imbo inyonsu yole eunke eni anyon be o ya fiemo be oli pasteur Souklu yole pasteur Xavier oni pasteur Felicia be oli bia di afwe na e ke be dia afwe na so e unke blenwa duke be fra nga be we soale be fesuli ke be mambe yole ke be so afite fue ngo bae ya be fite oti anglo nga onu ye ile abla oni ku on fala ke be fite ye comment be we ya fiwa mo be ti enia be ti be soni ebo nyame srawanu be soni ebo selul benu of on fata ke ma e wona e ko so be bovie ke be fite so se a oma on jobe isonti asonu buri yakuna ke o chese convoi iso convoi chesele kole ni balen o ti ko kun blue ka ko ti ko kun nu ka ba ti ko kun nu loton o gina wa fue ke anglais mu ke 5h30 e so tu mbo wa ko se a oma nde et se nya placé et se quoi transé et grand glo on m'a dit on fait que e wonde ngai konglem dele bobo o ya mien bobo o ke mana ya grand glo mon fata ke e bo mandre be kwanga bien be kovie na be ko soin ni anyo so mebo ma be klebe duma e passé fois se trafouin igasu anze eni bien Samuel igasu i numéro ni oye oti 07 09 39 78 87 07 09 39 78 87 e be nyongale am kwa fle numéro ngale so anze ko so am si e passe fois se trafouin i gasu am kwa clé am duma ngale oti e un rakmene yole ke e mama pasteur kra iji o chercher libre afi oti benga be soin getole on instrument jiwa ga fle insak o clé loli kevie ye opuri yakunda inwa comment bakamu emamu bia kibenu motike viemiaka alolongben anze kusuma savie mo le ofada ke be sie kun ke be koma suku be so me suku lo se be kwa be so be kanu be si okun nyamie kele vie obe no kwa jinglo yole otendu maka ekangwa so ngo ebe yo be so anjotole be so balo ngenga me bobole be so nge suma pa ele ye isori en porque emami wa pe bawa anze kusuma oela ye komo juri wa osu fe sori ke ofa bawa ngoma eno to e siani ni me kla ko fe anglo ngonu ye il est ablassant on fa jouer il est bruni grand ye ba kan so me soin like sonio like so in soin nga otima popo Sramu be fini ka ofle be ba be akle ba kan amerike on ba kan ku ngo trembo otani sika ko do kun ablenu mo oye kingi okla nga atani vie na o wan tran like so le sombo ngu e passe fois se trafoué e ngu clair o wani duma o trembo ye eu kale akpaso ango wa mo soin social ingoma enu atonya mien vle na isebeke ko fe i juin il est titulé ngo faju ande monen juin oye il est blini nu sika ngo fala ka be tani oti ponu blini nyon e ka nyon klata nu se iso ponu blini nyon ana tanima ande ko sa to sien no ka so nu vie ma ngu eni ambe u be u jangwale tabli mesine akla tani nyamien vle ma nyamio ka e famille sans Jésus Christ du maenu ye na mia se fama e simu yole ka ande oti be kenku ma nyamio ka e famille sans Jésus Christ du man mo iso amen. Yo baba imo oni gole ke andati baba mekenti mami mon besie di ke besi balokan na be la nyami ase baba mon beti o menti blenwo mami mesanu blenga besie di wa gube blana ma be mama nyami
Yo ma e bondana e ukabe. Sabo sa si avie senga bondana ula be fanga. Oni fata kay mla mo kwa kula ye gayo yo ya kay atene bo yue senga. Yo bien blame kwa o basoma basiele. On meti blame kwa ma e gasona ma e si balo so ifa ma e ba mo. Ayo, bien bal pusi nga mama me di la no. Ya inenyo. No mi ngari asio jai itutu ka ngari bla. Ajare yile no manu.
Maman male nyonya miele Jésus de maino. Benga nzwenti be kari loba umbe uma yue. Pa television ni ale ni weno ni ale ntiako. Maman male nyonya miele ngele mon Jésus de maino. Oti na ole kenze mboli e bari osenga kai ba nyamie iswanu. Nyamie danse ka bebe ma nyamie iswanu oni besa ngbe. Sa dadanga nyamie yori mani ye de mo kwa fienu esi di kekan. Boy wan efa e bana efa yi emi nyamie iyaye efa la emi nyamie ase e atogwe asi able ya le ase sieni o kai satidi kenga mo efa e bari ya e afa e manyamio isina e afa e ri aban eni awie mo nyamie o elisa bengwan no be kunde ke be la emi nyamie iyase e morie no yo esidi enze Alphonse iwan ola emi nyamie ase ni sa dandango di ingwano ni ya ulo ingwano ola eminyame yase yole ke okuni suma imamu be odi bengnu klasi ngabe menu okun iwa kun kusuma nyani entrer en 6e oti yakun gwe isanti o eminyame ikula onisati sika kodokun bulu e morie kwaku ajwa Delphine ikusuma wa o enyame mo o e pasteur be mo o e be kula yole ke blabo ici rien osini yue non e akime amusweni bo isanti ola nyame yase yo ola nyame yase kun yole ko to di tukpake nyame ifanga no ma donc asuso classé ala ge ole isanti o e mi nyame mo oni statistika kodokun bru e babali yo e modia kwa ku Marie Joël ikusma ola nyame yase yole ke nyamie nyori man konkunga mo ebe fra une face mo ka be vie be fité ça femme bien infirmière on nyani konkuson mo kun ka be kele be dike nyamie siesie di bless ma be so ni ngeso o yueri na wle o se di ke se nyamie npin so no an so sa inu ya o tari nda so mo tari nti iwon o yi nda so yole ko se di ko opsma nyamie isika no o isati sika kolokun ya nyon kolokun blu ni kun ofa ola nyamie yase makan vlen oyo nyamie dia Jésus de maino e baba ausu oni ya ulon kusuma be la emi nyamie yase be la asonu mo yase pasteur Kra Daniel pasteur Toto oni pasteur Sinclair yo de ke nunga mo be wa aswari an osini yue non e akime esueni bo isanti be si nyamie ye aulon akulungweno iwan kama e akimenti mo nyamie isa otran ni besunti bela emi nyamie ya se ni bi statistika kolokun ya kun makan vlen oyo nyamie dia Jésus de man ma e bonda ila nyamie ya se afi nyamie ni ya isa so mo ofama yo makan vlen oyo nyamie dia e kula nga se iwan ya gran na e kan envie e kan nyamie yo di vie fama ni yo isonti nga ma afa badi ma afa la nyamie ya se fatra no na jaso nglo na la nyamie yase afi nyamie ni omo ni ofanga ya makula nya ni afa ba ni o fatra no la nyamie yase ja nglo yo nga fa ba ni masura le o transu Jésus idu maino ma egwase be kula mo nzwenti anze asamia vieti amakula bama mamu kali amaulo menu mamu suni aye asamia ti amakula bama sanga nyamia sikari afata ka asamia ti okalo kanga ko fa ko sire fa sire afinya mia isa wa meon ka be yaji amu awi numero 1 anfa be siesu ya anga kusuma mbali ngabo eni ame ginyunu le blusunga ma ka nyamia radi esu ngaidia ono moti kingi efa eyinu yanga eni amla metra na ole kunkuru kere ngamo esiesieri mo wifi bla nyamie ya efa egwa no yo kabeto gwe akulungesu bla na afa yi mo nyamie famille famille sika famille yo famille sika famille sika nyamie famille sika nyamie ono famille, famille, famille,
Yo famille les familles. Sikae famille les familles. 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 Oh, famille les familles. Nyamie sikae famille les familles. Iwa famille les familles. Nyamie sikae famille. Iwa sikae nyamie les familles. Yo famille les familles. Sikae famille les familles. Famille les familles. Sikae famille les familles. Yo famille les familles. Sikae famille les familles. Edi manyamie to nyamie to yo. Edi manyamie to nyamie to yo. Kaka o manga dwali yo Isu manga tia yo. Balu manga dwali yo Isu manga tia yo. Edi manyamie to nyamie to yo. Edi manyamie to nyamie to yo. Kaka o manga dwali yo Isu manga tia yo. Kafe manga dwali yo Isu manga tia yo. Edi manyamie to nyamie to yo. Edi manyamie to nyamie to yo. Edi manyamie to nyamie to yo. Akoto palu se kabeja nyamie to. Esi nyamie klao ani son fata te suoni esatini gemu oti Sudan nglemui onvle obali onyru oni sanu blusu oni chelen oni asinai efe kra ya chosanu kasian vena sonu nama oyo kan vule likyo swasanu jeje de maino o mame kusba be arali be susoi nrabe no mabe nsroke aukabe nsroke be satini gambe yo ma oyoye oyinyru se ibye ingwanu anu avye titani wai yoma otike ye mama mala oyolie ma unjwe tremblesu rabi klabesu ma be unjobe fon Jésus Christ demande moi son amen. Alléluia. Alléluia. Ma quand voulait oyo nyamie Jésus de maeno était sous Hébreu iso. Esaïe n'être ablessien on est sans. Imanso oseke. Iwa nka anangama iklonfue boti iunde. Nka mflano. Ye nka yebo oyo bebo befa be me ikula iunde. Ye nka iklonfue boyi inglo Israel fue berika iunde. Dike ngwa yoli mani be iklole ni iklonfue danti nke ikula iunde. Alléluia. Et à maman et nyamie ngebo oyo ma e ya eke unde nyo. Donc et à qui blain Adonai sanu o maman nyamie okun ngebo nyamie yoli dandan eke unde ekun. Manye kan vlen oyo nyamie blain o amsanu. Alléluia. Nyamie vle ya mulike Jésus de maeno. Ke Esaïe fa fi kalesa nyamie iklu fwe e kende titi. Ngatie ma ngule ile netre insan. Iwa ablauni nyon fa gina ablauni na. Iwa anangamai iklu fwe onya viema ma isi suna etie dwe. Anangama iklu fwe hanya viema isra klole teole. Anangama iklu fwe hanya viema isra klole teole.
Halie klang oje. Hoi glum fue inglo. Halie klang oje. Hoi glum fue inglo. Naule anangama anistroson wakwa kimele. Naule anangama anistroson wakwa kimele. Wanyo anangama atimini keda amyo. Ngatiema miula weisu yo yeah. Alléluia. Anangama iklufui onyamfiema. Soyez nyamie yaye. Nyamie yiwaye, nyamie yiwaye, nyamie yiwaye, yiwaye ateliyo. Ateliyo, mai yaye sakpa. Nyamie yiwaye, nyamie yiwaye, nyamie yiwaye, yiwaye ateliyo. Mai si abel to bien le mama nyamie. Mais nyamie yaye.
Alléluia. Alléluia. Nyemien vle ma nyemien ramoso eku emi Jésus du mainu. E baba kwa ngabe wa ebe bonne fête des pères emi Jésus du mainu. Ma nyemien ramoso na mu mamu amu tibesu des fois Jésus du mainu. E so ama ma nyemien wa fa ofra eku. Mi nyamien suzulelike onumale. Suzulelike onumala Munglolo Suzulelike onumala Asiesua Suzulelike onumala Menganua Suzulelike onumala Munglolo Suzulelike onumala Nyamie Suzulelike numasenga suwa Nyamie Suzulelike onumala Munglola Suzulelike onumala Hasia suwa Suzulelike onumala Menganua
Osunzulelike onumale. Nglola osunzulelike onumale. Asiensuwa osunzulelike onumale. Menganuwa osunzulelike onumale. Nglola osunzulelike onumale.
Ma idumai invite wei. Ma idumai ikulale ngamole. Ma ofite su wei sa. Yo nyamie duma dan. Meme. Jiaye. So nyamie. So nyamie. Beau-frère nyamie. Tonton nyamie. Yeye nyamie. Oh. Dengati na uleo. Da hey. Ati da te meme yo. Kenya sienso mani wasa. Da hey. Ati da te meme yo da hey. Qui fit nous merci. Bon, il y a une union, on y sent kémano. Bon, on y sent boumano. Bon, on t'y goua. Bon, on t'y timi. Bon, t'y klale. Bon, t'y a une union. Bon, t'y fangan. Bon, t'y si. Ma union banya ya fien. Mama lentiolia o. Mama lentiolia. Mama lentiolia. Manyamien vlem bonda mama nyamien olema. Bobolani avielia. Manyamien vlem bonda meme. Alléluia. Moi quand vlem kanyamien ti. Siani niamu ma ekplis na osukbano e kanga nyamien denga. Mathieu ndetriblu oningla. Imablu ni nai e kengelere e jine I avielie. Nyamien seke. Ya Jésus se libeke an yaki bakanga benuma be blamisi. Na enfant be afin bebo be yobe unke bakanga be sain be ye nyamien si be yo. Amen. Nyamien vle ma igwa se nyamien indebo ti sura lei ifongo ino. Siani niamu ani akrofo akpamu nyamien vle nglamu nyamulike emie Jésus de moyeno e baba sunu tanda oya mulike oreno ke nyamia ngwe otramusu e singa mo ble ba jua ba nu ngamo mfa ujole ni bi na juma wa e amomoni chenvie mo amie oramusu ye ngatie okni suma mbali menganu ya swa ba muti sie ma inoi oya afi sie ibonyele ngwan fiwle
Nien ibonyele ngwa mafwe ngwa wufwe. Sanga sie ibonyele ngwa fiule. Nien ngwa iwufwe mamia ukai. Nglamui eyo enyamanga ma beti e makangamu oni belike klefamu e belike eyo nyamyem vlo moi e belike ande yamyen ngamo yati oti beche ngamo e boli dilabo gwangamo inu asu si ande yen ibo bola nu lo e boli beche dilabo afin le mo twa mwanga mo nu eklerike wan bla mo soy o ilibelie o malike ngamo e jina ni su bo eklerike oti ande ikpole bole I atabo iti nyamedenga ya susu oti isolien I no sisile ndenga ma susu iti se ke ma eyo na emakanga mu be kaki Chris I sonzon frère na isonu bengwanu nyamie se na ma iyanyu nyai o se isivie Africa fa hinde tinga sonu sema umwain enke ofei sanga ngamati yakpa so ngawo e magna america iswe diri juma o maka fe jole mla we on faju yai e buri savie me akunda ndeso inu jijile inu ndeso inu jijile ifa osoni sanga blenga mo nyame man yenu isu juma ya edilio Kana yakraya di sujuma eu sali eu kusanku. Eu sali kusanke wafanse eyo na yaukai makangamu na bakati Chris isonzon frère na nyamia sembe no na iyanyu nyai wase isivie wafanse eu kabeo. Kosa so isu tele noi kisie jole chen e faeli likekele so isu fitile ble. Africa femme a tienne très ablauni mo tue e ma bludi mo tue mo jene e ma ablawi sai su boy pole nyame na se ka angome mo inu ambo emi jasi aka mien den anklebe ma srambe koko beta sabe sominui anwla be zenu sie ba oni wawe sai bedumanu ania nyame fali siele mani nyame sulo asien suwa o make e fitin den so soin e selike ndenga ma efiti su nyame ndenga mo inwe efa efiti bakanga meli kekre su iklanga ma ekengelen oti bakanga meli avie afiere ka nyame ndeng oti bakanga meli oti kpengbe meli oti gbafre meli oti tarwa meli bakanga le ma be nyame nde fruali ngumi bakungkpengbe meli ma be li ngumi wafanga ma efa ekre bakanga meli ke ekpeunka afi be yakunda ina tima kpengbe meli ensa Beya kuna na tia kakpengbe miliensa oma wafanga iko kachi nyamie indeng na beya kuna kama ta eno akra sonu ile fa magna melike krefwen beyo ye be se be fa be krebia bakun ka efelein jole ke ewa sene aukai makangamu wafanga meyo na ya aukai makangamu yele ke ma eyo na ma emakan be se be sinyamie sa onke bakan kura kwati Christ sonzon frère na nyamie kura sem na ya nyamie wa sesi asia suwai ofala ke bakan soy o sinyamie isono ma ebo bakan yakundai imone ma bakan sike kanaba wi boboy nyamie si afiance li Jérémie ke kana onyo 11 yo ya kanaba wa sei ma fama si ngumi ke adimi juma ma ebo bakana me akuna efeso efa ekpebewra african ngamo e unze bei ni be se esre amie kwensu lele nga befa be ube ikra so ebo yamie duma bengwanso ewama etingabe na be se be si Christ be fa Jesus iatin afingwa mienti atin na ure oningwanio ma eyo na ma bakamu be boba be kruso be so mien Jesus nu ke be deux fois oni be mi isa ngai uni jole chen Yaule emlache yaule baku mlache eselike ma esiesie bakangamu na ma bekura be Chris isonzon frère na bakura na nyame ya nyunyan
wa se ici ben gwanovie isonu afala ke jasi vie me ole bobeti nyamie inyolie mo nyamie ndanu ni e bobo ngwa menui e boso jasi ekre bakanga mo afrikanu nga bete be na be ina timai be savie mu oseni nyamie nde inu savie mu ayese ojuli nyamie nde inu e nga mo eti sie oni nie engwa no fala ke e boso jasi ekrebe e isonu e unka nyamie ngwa oti timi fue iwon ti anvo si fue iwon ti stran fue ofala ke e keson da mo fa ekre afi basoin ofala ko shi nyamie yanyu nyen ngro isonu fala ke ba me se be unsa somu e fa ekpen be ura yema e ukabe anza e subebo na be fa be imbe blow nyamie inigemu be no isonu ya be kati krisi fue krisi isonzon fue kwa kuma e ura be nu akwe e ura be nu akwe na ma be bobo be kwa be foi vieke jumak manga Jesus diri kama be kusuma be ti sonzon fue ti mo ba unyame de ura grei gwe kan sabe akunda inu be kusuma be na ma be ngwa inu sakwa so inu ya be ngwa no vie etima ese e ura be fanga e ura be nu akwe na be foi ke be nyame ikunu sa be ngwa inu kwa ku wejen boy oti anomasi anza ya ju kan boli ya ju ni bon ba efa ko ngamo ya susui e unika ya ninge ngamo be fite bakan ingwan inu so susanga na be sui yele beni yele ka sa so mu okanya mi krolende okanya mi srende sanga nomasi ya chekana ya sandi nyamia yi krolende ya ekanyon ngramu efrano afi enu sumakpa ya bama kokun ete ibo oningama okalile okuni kekrede wa vie alleluia oma kana ya we nyroin nkuna kai krai fanganu e baba ni mami ngama e benu nyamia se ye ok be kre makanga melike be jaso na mai bonda la mia se be ngwanti afi be di juma da e ma be ngwanu ma mie ora be su e baba yo gwe be bie me o be o jangwalo yo e baba surintendant e a sonu pengmamu nyamia mvle ni baba ndomanu e a moni juma ngamu din oti nyamia ikrusu ye oyo efe e rai no e mamu ke nyamia ukamu na juma soin isu gwati tititi yali ke ngankre makangamu mo nyamia fa di juma na be bakpa ngamo e be kura be na nyamia nyunya o sesinvie nyamia ramosu Jésus-Christ demano amen kurangwase siani niemu nglamu bati yataboy e wa ke bakai okosi Jesus sonzon boy ko ke nyami yati boy oko nyami nge me wure savie me fingwan me fite bobeti ke masa ya su boy iso sa me le nui ye bakai oji nyami ya nyunya inglo afiele ke wakati krisi isonzon fue ama isodui baka oese okro nyami oni stran afi nyami ne se ke kro mi nyami pa fora kra gwesu mo akuna kra trensu mo sesira kra trensu mo jajala kra trensu mo ninge me kra besa be trensu ye kro viengu ke afa kro obobo onsa ndenga oi noni inyonga onui ibwe kwa nyamie ilika ibwe kwa krosran belika bakanga mo oko nyamie inde urabo ko kachi Jesus sonzo fwen oti bakanku bo okro nyamie bo fe iwura ofa kwa nyamie su kabote kan nyame de waka bante kan kreya tinga mo okofam ili ke oy pengbe osuka chi mesisima ati soy osufama ati oflam romlom atinga fa kredi kanu ye ofam se eko klebe be kanu nyame ikrole ya tin ka be pengbe be kala ka mo be nyi be sufama ati ofle se nyame ikrole che ye banga kokro nyame ni sia soy wa ese wanyaso enga e maga mo ebe ya fin kusuma afin dengati amo ibonti amulie nyamia kunde ke wafanga mae osia mungwano na iyanyu nyawa saisi asonu inu ani menu nyambawa mungwano yi ofana ke amukuro ngama mukuro yi isu kwa anji ingro nyamie imatale nyamie ikrole apisanga makuro nyamie nyamie nige meti chinji ofeura fa gwe nyamie isu ye se beko kuro nyamie kusumai ison subebo ison ukabe iso ma be fanga oyoma be nya fanga kusuma be kro be mami be kro be baba be kro be nia
be klo be simba be klo sran be klo ngame oti klo sran bo nyame jili be se be klo yivie afi nyame klo nga be anwure nu wa ma be fanga akweku timiku o ma be nyewu fanga ko be se be klo sran sran ngame isran klo la oba nyunyan bo yifite grei ni sran so nyame klo la wataka ba afisa nyame klo wataka ma bai akra nyama fanga akroma klo sran afi sran klo ti wa wenu like sran klo la oti wa wenu like afi nyame boboti klo le oma klo la oti wa wenu fanga kun itia Jesus wa se an pofo be amu tete be klo ma musai an rabe ngwa an klobe afi sa e so ti ka semlemba ye asva se afa si itia fie ye nwa o semlemba sran ko tia fie de cheche okleke wa wenu nde oti like kuma ti awli anu like oma klo le ke ba nyame bo anti klo le sran a klo sran bakan a klo sran bakan a klo nyame ni wa fa nyame ya ti dan wa fa si nyino iso no eseri ke klo le so no o fa ke ban okro yi baba okro yi mami na ma ba oboisi aza ini be bai nga saki aro nga bubu aro nga ya aro fifi o e ma sran be nu o sandi se bakan ke city bai fo boboy inga fa ka yele ko stre nyame o fa ise o fa me afi ba so wa ka ki Christ is son fwe que Jésus bali wa bo man sran ba ele sran me ba be freke ba ifwe ke mo yi atremu mo isa kekere mu me fa na dia ba ngane fa ba ko amwi sran me bobo ya be bo Jésus ba yo ke mo nyame fe fa de juma kekere be wo Jésus ti ba ifwe san e bobo ba wa bo man sran ba ele san o se ke onda mamu onda man na ba ifwe onda mai sran be nyori tete ye fa su ke onda afi be no no de oti kekere oti tete e onda mamu san asa ke ba ifwe onda mai okleke nzuen tengare kachi yengwe onda mamu sange ke bae fue bae ifue awande itike ali ati anyamie fue ati anyamie ilie ati bae ifue sako bwani aze asi bae asufukuma abo bakanga mu amu nyamie krole no nyamie nyunu nyama sesi boye oba mu gwanu yi ofara ke idan ba kamu jingro nyamie likai baka vie woni enkro nyamie se okro si okro meni cheche na mo iso sa kro nyamie bo nyamie nyu ofara ko se isi ongwan inu na nyamie nyanyru ofara ko enji osi onji oni se osi anze oni isami awi ke freoi menwa nyru ndon ke ti nyanjiwa na nyru ndon ye miawa be freo be suma oi anyru ti suku si ambo sra kuin ni ambo sra kuin ya no si ya nseli wa ke mo asi ani iwulio mo ifra ka suma bo abwa baba za mami ikrunti o asuma le no ali anwe wa he asoa ali anwe wa nyitio ali anwe wa jutio ni atitio se ababa za mami ifra na suma o ifra ka sirire itren no iwura gwase yele ka kura fa ngwan ifa di no sanga se krunti Varakani aun akachajale otimakpa bakanjile bose ya mieko si yamwe ko nya diploma kan baba kra udwa nyunuku baba nga ba fesi kani mami be kiawe ni zue be wura sukru bandenya miasi yamwe me diploma kan baba kra udwa nyunuku ase akanti docteur ase akanti professeur ya kiso zue liake sranga udwa nyununai Mase kasia ke ye wulio kan wase ne renwa ma lelele chenga mo ikete imansa asia suai me renwa ma eselike baka viole aro no vienu beti nyonsan na akunsia ni be kro inu ko le sa onyo le mafaya ewese baba kra evio iwo nu nyonsan o vienu baba ikroma ate baba ni mambo be ajare itiakra hangoko be baba menu sanga vielie na baba ni mambe sanendenwo vielie baka ezwenti te kama baba kan de kre mami kan de kre ma famai samuti bansa mokungba inji amu baba ni amami sankai so bale ye be kruisa
iso bale ye be reingwa iso bale ye be bobo ye be meyo iso bale ye be sekema oikpa iso bale ye be rabe ngwa ke mo onya arokpa otrano iso bale ni o wanga ina tikekre sana kachima jale ani surale ofatama afisa be rasui tenga maile oikpa oko enyunu afi surale ti kurale ko be fa be mao yesa be rasu tenui ike tengwa ko nyunu kaka jajale ke be rasu oko ba ye nyo ba ye fiteso ba ye ipaja ba ye trangwano hallelujah bakanga mu nyamia nyinya fara ka seisi na nyamia duma nya kan vule am gwainu otitinyi bakamu awroloyin mamu jamusi oniamoni benga be klamolike wa efla be ka moniteur oni monitrice amu jibe bakanje be kwa klerike moniteur be baba ile ba fe be baba kana ibye baba ba won kre moniteur mo like o ka wole no anu che bole nga kesa moniteur mo sanu avie won se kan le Jésus papa c'est que anya ki bakan be na be se be bla na onfo be benga be ka be sa be nyame su nyame isire otibelia bakanga jendanga ti amulie jendanga nyame fa mamu nyame kula ka isiele ya nyam fite so amungonu ansike nyame kuramu ye kuna ka fa amungwa fa isa kekrekre ijenye ngatiti anda ma ti amu ya fiwa eniamu isu aso no likawre afia amungwan oti jinji da nyame isano banga ko sinyamien banga ko kunde amien banga ko Jésus ils sont enfants nyamia nyanya ofite ngwano ikwan oye lika kura ngajule be wan stranga we na wle iwa iti bawo iwa iti srawo banga mo nyamia nyanya ofite ngwano so sra kura kuna ka esuma baso afika sume ikpema atisre ka banje ka frey ka jumalo okun itin langlo aba awenze ijanga so siyase rese wa udwane de iwon diko Mami ujo nende nsueli ke kono Klole ngama be nyesie koni nie konsano afi otikinyi afi awro lo etran lo endense ba be kunde klole sie oni nie bisano be kunde klole sie oni nie bisano kebati ba baba ni mambe kro be wuri o be ya bro ilifo ni wosa sangen be kro dwa mo be rabe no be ma be kunde be no sa kemo be kanga ma oi na wa erike ikru nga dwa dan ka wo chekura rangwa kebo nyame sieli sie oni niam ke be na baka o ekpa afinwa ma ye na makanga mo be kachi Jesus son of na nyame anyunya osesi be ngwano bi okrika siam oni niam be juma afibele bete kanga be akbe na tima baba mu ni mami mu efa la ke be diso juma le ni o yes baba kanda mami kanda kre ona sa ayo mai o isre no aya yo ngale sia ni niam seti so kuzuma ma ekre bakanga be nyame ikurere yate se nyame mali o bavie na se anyani ba nyonsan nanu ogwasui la nyamyanse yesi ke nyamye ilike dan ye nga fa wura asanle ni ambelika na be pa na be ngwan o kanvu nyamye afin bakan so mbeti nyamye iya nwure sulike dan mbanga bakan so be sui boji nyamye iya nyunya inglo be bakan o nyamye kri ikunde fue okpe nyamye wonti awonke bakan so kro nyamye strele ota e kan so sanga kro ngra uchile ajara vie mo sutube nyamye den kangale oti bakan ilike chinji boy o ingwano kesia koni niako se kese ai man anumanu ku se bakanga mo a kimewa se be sinya mie na be kronya mie yatanya be ulike dan ajali ke dan na ma family be nyon afi sika nga chama be itiate sanga sika mvie so nga akpan ya mali be itiate sanga sienkeje so ame bobo sa se na keje ma bobo so anye kmenme Sati loto afa kiriamani be loto nsaki.
sangesa be si nyamien kale ninge nga fama be be kwa be saki sanke be si nyamien be baba be bo ninge som be mone be ngwan no afili kenga mo saki mai afeli fa kredi be mo iso Jésus Christ edon ayi no bakan soin okunde ke oyo na nyamien jasi fein otre e unson Jean d'être ancien ima ngron inulo na mo fin kan ala ikrai ka esusu ko iwo baka mo nyamie ya nyuru nya oko esiesie wa ke un jingro ngwan inu bo ele ke wa ka chi Jesus son enfant baka soin nyamie ninge be do jasi bolen otichinji Jesus nu nga mo ya o nyamie so no lo mlakle fo danda me nyuru nyame na se ke ndenga finu afite ibo benua bebo be hu sangate krai so afabru ni nyo bakan si sangate wa siesoa isi sangate o wa siesoa otire o sabe kosamu benua mbobeu na ibo wadi mabatule mwe se akre yale so bakan amoko nyamie ya nyuru nyanige mewren bwe okunde kenyamie iduma ofoi jasife ibole otia ngune suliki dan osre unyamie o feso ajala igwa inu okunde kenyamie ijasife otru otirike kumati yangu na ke kinje ofa kama ngoa bakan soin oti bakan kumbo iya jale ngotu nyamie inyru isesire ngama osiesie nyamie inyru inige ngama oyebe nyamie inyru kenyamie we famia biansulo ikunu joy yo afi iya talenti ba nyamie inyru banga kro nyamie banga kro isi onini okro san banga moe okunde nyamie banga moe okunde ke nyamie jasi fe otru boti ninge ngamoe ke bakanko kachi Jesus son fe iso sambe shi be ungro ingwan inu iso basoin masa nyamie dumache yo idan ingwan inu iso basoin sawa oroko nui aruson oikpa iso basoin so dijuma biro vie nui sake likadi juma di red kasoin oikpa afinya me de seke kenya me ma be u bakun masa nzara makun osuisu moti muaye ngam pameni oti nzolie bo ingwa inu siani niemo ani akrofe pamu ebo yali ngremu e makangamu anda kendanga bo asonu of atonia mbo bo itema esu bo ikpole likenga mo iklelele ka fejele mo fajwande ma ndenga be kingi amakunda inu ewra ye nyama ngamba beti e makanga be like kle fwe bo be di juma kongo ni viasu sankro Christ sile no esra mi e mamu ke amu nyafunga angwa amu nyuru titi na ma amu bonzo juma ngamu di mo ya mi kwasu amu chalenso na ma owe nyuru titi ye likenga mva kle ya nyame ra amu no nda isu na ma owu ma bakambe ngwa oyese okachi na nyame domai ofu nyame ra amu su nyame oyina ma amu nyuru obanya nyame mvle ngra moi ngamoti ndemo e fighter likekere ngawe ibong yo ye iwa ese na nyame ya nyunyai wa seisi e makanga bengwa inu blebo e beka chi Jesus son ofwe ma e fabe wo nyame e unlo ma e sese bengwa na be Jesus ison ofwe kwa kunkabe kwa e soin mbanga be soin nyame ni stran iklo fwe nyame ni stran klole nyame kundele o bia ngrenu nyame jasi volei o bia ngrenu nyame rainvlesu ora bakanga mesu ora ima melike klefwe mesu makan nye Israël nyame klidie et mien sans Jésus Christ de mano amen. Kana ya so ya ofwe menoi ma Israël mien et ma imam beti nyame like dan beti nyame like nandolie beti nyame iya hone susran mai kura ikanti ase Israël bakamo am kusuma ansrenya mie amfa mama baba amu e ma melike klefo am kusuma ansrenya mie ama bakanga me fali be fawra am sanu ma Israël
nyamie klao oni ema me male ma bengwan kachi wanyo nyali ke sakpa na asienga wensuai ngati afabe afabali meno ya siani nyenga be ma be ukaba me kusuma ma be fangani akunda oni ngulele na be nyom fanga be titi ra sonusu rai makanga mesu rai manga e ma melke klefa mesu ma do manyodan Jésus-Christ de mon amen ama e fa e kele nyosu e fa e ba e la mi yase okoni esuso ya ofe meno e kura e ba dwe ma e la nya mi yase oni sati mi Alléluia. Karaya soya ufwa minestre me kasina ya oi. E baba sunetana. E fanganu ni bon fanganu. E yo e baba asonu kwangam bembo e be kula. Oni e yele anda chendanga we inu. Ngama nyuli amani yele kirai mamie o yunsu famamu na makamvle nyonya mielie. E yo e mama avec masi bembo e be kula. Oni e yele ekun ngama muli elie kirai Moyami ofensu ofamamu ye e mamini ye baba wiem ngam anjiri savie mengro wa ikra bo anfa yeyeli ye manyami oramusu nganyini afa mali ye baba wiem mami oramusu kenga anfelile mami ofensu fasire ye mo central allié Jésus-Christ de maino amen sien e soya ufamenu Alléluia. Si on y a un zouentoli, c'est un ebali. Mamie oukai. Sans ma bakla bama, il y a que vienu bakla nyama blena baba. Ama nyamia chima yengbe, il est nyama klama au fouet nyobe ou yafien. Et kumba ke on y a usuna ose ici. C'est un kusuma balike okawana on y est oi asono kofi and them. Ama eso nyama kwadio akisi Celine. Ofin tiebisu ma eso nyama ino. Nyama nyobale. Moni balé. Et so nyama Kofi Afwe Charlotte ofin bono. Il y a baka on yekawa ma eso ino. Bla you know what? Bla you know ça. Yo. E baba suneta nakra Daniel. On y est ni ngabe soin ebo juma edile inu. On y a mien vle ni makan be de manu e amoni balé. Ma esili ke klama nyame ya rono. E mami nga sukwe nu sa juro e lo fo melike o na e o nyame juma kusuma e suavie. E mami nga balike ni e kawai e sili ke klama nyame ya rono. Me awra gwase. Ye won fe e afien
awa rokpa no ma yami owuka kan awra sa di yami juma vie sa juli wa na fiaso se ananji ma vie kuzuma sene yami na nyami otike wa akunda so na kele nga fama ni yoy akura fa yi nyami ikrusan idumada e afiwa ma yami owuka mo ama siani niamo ekuzuma kai opa bo de wa ezue boy se Alléluia. Ma miera mo sosien, ma mienvli, o jasu nama e sosura de kasino. Ma e mai sa me suna e sosura le no. E sinya mie boli ke fin ma osi. Omvle ni wa yangle munye. O asuri o mama ni o. Le wa juke o sesi. Awon e ti obo mamu. Wa sasa e yo. O mamu ebe ole. De ntwenga su bobo ye. Iwali senge se wa sanu iti popo. Amamu ngati be asamia. Ali adilao se vie samia sikanwo. Vie samia lotonwo. Vie samia jumanwo. Vie samia janwo. Vie samia like ofre. Dwedwe le nwo. Boye ma bomeduma papa sanga onya me pri asin. Fa chechebe Jésus de maïno. Tike benyuno ti rabesu mabe ekpa be obenyuno. Benga be di jumai rabesu. Benga ble besu boibo rabesu. Ra romesu mabe unjo be fon. Mabe diala je. Baba mi ame Israel. Kenga mo akunda sangale watranen. Yo mama be urai ogwase fon. Nyamie kli kabe kolei mabe ni moye o. Kabe kolei mabe ni pailei o. Kabe kolei mabe ni srilei o. Kabe kolei mabe nyamwaye yabe nati mwaye su ti Jésus de Mariano. Likenga be fabe sabe uranoi ma oyoye o mabe. Ngati benyuru che a aussi ti sotan nous a poa Jésus de Mariano. Ti kama me kla benyuru timba be unsandi be ukbajabe. Kavie ba so nungla nga bo ka jwaro wa fanga mo ye dirike. O anjinga mo be tike sra nyuna tibe masra like. Baba suma vie o mabe u na ma be falike dan be fu be no ma be ura gwase. Nyamie kla ra sonu su ra e baba suna tana isu ra sonu gbangba mo be su ra ma be su ra e makanga mo be su ra e ma be ke klefa mo be su be ga be wa tinsi loy abloki loy bobe ni Yesu ye asoli ka re bobe ni ai ra be su lovie be ga ma be tuli ajale ra be su lovie ivie sandi mati akra baba mo otimi o chengwa lo ma sonu nga o ekpa o enyino na kuni pa fo su sanga sachi pa fo etimlia sachi jajale kla yo mami ya me kuli ojumai ma o enyino mo nati wa Jésus de maïno ma nya me kuli likanga we o kachi yo anyu nya ingro yire lika o kachi yole ilika o kachi o timi ingro yire ilika ma sonu nga iduma fu no ndumai o nya nyino famia Jésus de maïno nyamie kuli krao mo mambe un sandi be wow mambe un pajabe osule ino masule ngabe suai be fa be dibe noa be aro menu be juma di ura menu be kula mesu lika kula ngabe tranai ya makamvle nyolie ble ngabe bojasin be klesrai rabe no ndengo fi be no fite isu no kansra be amune na be koko beta Jésus de maïno nyamie kuli krao makamvle nyolie ma nyamie niamu wo moi tramusu Jésus Christ mano amen.